Ekitabo kya Nabbi Isaaya shura 64 okweshengyereza Ruhanga kutusaasira ebibi. Nk'abaasibwa ki oshature eiguru oshuuma enshozi zitengatenga omu maisho gawe nk'oku omuriro gwosya obuyaayo gukareetera amaizi kubera izina ryawe ribona kumanywa ababisha bawe amahanga gatetemera omu maisho gawe. Obu wakora ebirikwisa obwoba ebitwabire tutarikuteekateeka okashuuma enshozi zatengatenga omu maisho gawe. Ahakuba okurugiirira abantu bakaba batakamanyaga kandi n'okutu kwabo kutakahuriraga n'amaisho gatakareebaga Ruhanga ondiijo oine ekyarikukorera abarikumuteegyereza okwihahwiwe. Iwe otangirira abarikushemererwa eby'okwihikirira bakabikora abarikukwijuka iwe n'emitwarize yawe konka okagira ekiniga ahabw'okuba tukakora ebibi twabimaramu omwanya muhango ebyo turyajunwa. Ahabw'okuba twena tukahinduka nk'omuntu otashemiire n'eby'okwihikirira kyaitu byona ni nk'ekijwaro ekisiisikiire. Twena tuhonga nk'ibabi n'eby'okutahikirira byaitu bitutwara nk'ekirikutwarra omuyaga. Tihariho orikutakira izina ryawe naryo rikwebatura kukukwata amaguru ahabw'okuba twimire amaisho watumaraho ahabw'eby'okutahikirira byaitu. Konka ai Mukama niwe tatiitwe itwe turi eibumba niwe mubumbi wiitu twena turebumbirwe engaro zawe. Ai Mukama otatugirira ekiniga okarengesereza kandi otiijuka eby'okutahikirira byaitu ebiro byona. Endembo zawe zirikwera zihindukire ihamba Sayuuni eibire ihamba Yerusaalemu yaba amatongo. Enju yiitu erikwera kandi enungi ei batatenkuru itwe baabire bakuhimbisizamu ekasya ebitwabire nitukunda byona byacwekyerera. Ai Mukama noija kwehuzya ebi bintu ohuname otubonaabonese munonga.